Voin hi Mars ni somni panga sang ni somni pan hi zirtop ni ania mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong te chi bai vek ule tuna chuan Ukraine le Russia in do thu thar kan mu le hriat te karon puang le do na ni Russia sipai general tha panga te thi chan hriat ani ta em ni Ukraine le Russia ten in do an tana tanga chiarin thakhat don lo tling tareng maya he in do na hian mak tak mai in Russia lam chuan an general tha thiau panga lai an chan to a he thu hian khovel ram lian tak te benga ver zar mai ani Russia sipai general te thi chan himi tam takin an in rin siaka CNN tele khovel chan chin thar puang tu lian tak te chuan an soi ho na sa hle ani hetia an soi ho na thil lang chiang tak le an pom tlan dan ni bera lang chu Russia President Putin a hian asipai indo mathong te chu soi lo an general te tak ngel po Ukraine an run tur thu a hril lo wang ani anti analyst te chuan an in do emo in runa thlendon reng in arun tu tur jok chuan in bua saina mumal taka om theinan an sipai general tha tak ten ral rel dan tu te soi hoven mumal takin in biak na an nei thina ni ngaya ma se Russia President Putin a ero chuan chu tiang chu soi lo asipai tam tak te chu rei lo te chung chau in soi zoi tirin chung te chu in do matonga atan tirani heng sipai te in do ma hruai tu te hian Ukraine an thlen nuwa chau in do turan ni jan thria an thulak na ber tur an general te po an hai cham ta hle ani general pakhat phei chuan Ukraine kan run don ti reng kan hrelowa a hmuna kan hre chawani kan sipai in do ma hruai then ka te phei chu ti luina manga kalti ran i awangin an no pang ema an chung te phei chuan training ground na anom mek ni an ngai vek mai ani ti na soi hialani hetiang in do tura in pu chana mumal tak nei talo na chu Ukraine lam chuan rem changa la in Russian lam in biak po na chu anti buai tan ta chu chuan na sa thakin Russia malak na ati thuan op ta thina ni anin biak po na ber amu mal tak lo wangin Russia lam sipai general te chuan en dik tumin an ngai venangai ta thin sia chulai tak chu Ukraine ra sai thiam sniper thate tan chet na hun duom tak thlengin an che ta thina ni hei wang hi ni nge yang Russia general pali lai te chu Ukraine ra sai thiam sniper thate ku ta an thi ni tin an soyani chanchin thar mai ba ka mi thil chi mi de soidan chuan thakhat chung chau an nei indawa hemi chung hian Russia chuan an sipai general thahlang pangangut mai an chan ta mai hi amakin rap thak leya Ukraine hian Russia runin Russia general pangalai lo tha sak chu ni se thu hranania ma se arun tu zokhi Russian ni boxia amak hle ani Ukraine hian an mani chau chuan heng Russia sipai general tha panga te hi an tha theirin om lawa Ukraine phena hian tu te ma chu anin phum runge yang pui tu thatak nei tan lo chuan general te meu han tha hi thil har sa takani anti chu wangin Ukraine hian pui tu thatak an nei nge yanga tun din huna he tiang thila thlenta ka chuan Ukraine hian Russia hi an run hun turan lo hrelok te po anang hle ani Ukraine hi indo tactic le strategy an lo sang review ve thei thawa hei wang hi nge ni Kiev lutum Russia sipai ho te chu Ukraine chuan nungdama in la omla hian inrama ki le ula intifu zo kang anti thin ni abul bera chuan Russia president hian plan mumal tak anei lo wang le angai sam em awangin Ukraine run tur thu hi sipai ho tulu te a hril lo ni na hriata chu wangin tun din munia thleng ta ani hei wang hian an ram million tak te chuan an phasan tran mek ni na lang anti he mi ti chiang tu tan hian kum sang kha zakwa somko a Soviet Union in a hun top lama zo chho mek lai le ram chung politic in rel bol na bur chuar tak le economy chiat lai ber po a thatha mi alawa theina zonga Russia khai ding tla thin tu Putin a political career thenga su tu ni bok le tuna Russia ro ren in pui Kremlin senior advisor ni mek Anatoly Chubais chuan Putin a phatsan in Kremlin a chu asan ta nge ani tin an soi report in a talan danin Anatoly Chubais si Russian Ukraine hitta ka beina hian alunga dam theilawa Russia tharum thonei engtikong zong poina ril rem pui lo ani bere Kremlin eroin adu thlan na ngein abang an lo ti ve meka mingthup hacker polin Russian Central Bank an hack thule document thanem tak khove hriata an puan tur thu po arile mek to bok ni nan soya angai nom chodon hle ni a hriata ni
Mariupol mun thren khat Russia in an la Russia sipai te chuan ngor le zuala Mariupol an bei hnuwa Mariupol mun thren khat chu an optran to nin an soya Russia sipai te an mun dang po lak bel zel tumin Mariupol hi an bei chun zom zel ani Mars ni somni pali khan UN le khothlang ram lamte chuan mipui te chom dol na tur dam doi le thil dang chu thonin ma se Russia sipai te lam chuan heng an thon na motor te lu tir phal lavin an ma ni lamin anon thon jok chu an sem nin an soi Ukraine Deputy Prime Minister in a soidan chuan mi sang ni zasari chuang ten Mariupol chu asan theidin mun an ding meka motor le mithir ruang te chu kholaya let pheng phung mai ani ati chu mai ba ka Russia sipai te hian World Health Organization WHO po Mariupol a hian lu an phal sak lo tin Mariupol lam viltu Irina Vereshchuk chuan soin Russia lam chu apu chle ani Denis Pushilin Russian leader Donetsk le Putin's United Russia Party Andrei Turchak te chuan Mariupol hi an vilni in pro-Russian separatist media chuan thu a chu ve thunga Russia sipai te chuan Mariupol hi chu asan an tum to lo bura chu wangin Mariupol hi chu kan chei thadon ani ati Ukraine hospital somruk pali baitel ani to WHO World Health Organization WHO chuan thakhat liam ta tanga Russia in Ukraine run hnuwa Ukraine ram chunga healthcare facility somruk pali chu baitel ani to ti soi WHO chuan thu chu asiamin Russia in Ukraine run tran ni February ni somni pali atanga March ni somni pakhat inkar khan heng healthcare facility te hi bayan ni ti soin mi som panga an thitel bok ti atar lang healthcare facility bai hi international humanitarian law bo chiana lian takania ma se indo na hmuna hetiang thil poi tak hi athleng fowa infrastructure poi mo takti chiat ani ringot lawa aya poi mo jok chumi tam tak bei seina anti chia sakani tin Ukraine WHO representative Dr. Jarno Habis chuan soi engdin hmuna po healthcare facility chu bei telani ngai turani lo ati Ukraine sarkar chuan Russia chu Mariupol khopuya no pang hospital le healthcare facility dangte boma anlo pu to bokani UN chuan Russia na runa wangin Ukraine atangin mi makta duai li vel an tlan cheto ti soya Kharkiv Kiev le Mariupol te chu Russia sipai ten anla bom chun zom rengani Kali Z Russia in abei to wangin in bei na hmuna omle Russia sipai ten anlu sakto hmuna om health facility sang khat don chu khara lo ni to a hei hian dam lo en kol na konga po ngonga nei na sa to hle ni ti in WHO chuan soyani Ukraine ram chunga dam doi zorna dorza velai chu khara nei to boka healthcare worker tam tak chu indona wangin an tlan chia then khat chu na thok chun zom theilowin an mek bokani indona wang hian COVID-19 vaccine pek chu nakal pui po chol sanania indona thlen ma hian ni tin mi singa vel hena vaccine hi pek thinania ma se February ni somni pali le March ni som panga inkala khan vaccine hi mi nuai khat sing sari sanga vel chawinan la ani WHO chuan indona wanga dam doile manrolama Ukraine in har sanan to mek pui turin Ukraine Ministry of Health chu an tho pui reng thu le health facility sang sang pek tu dam doile aman ro metric ton za chuang an thon to thu asoi hei ba ka hian Kiev ko pui panin dam doi metric ton somthum paruk thon megania abak metric ton za pariat po thon tura boi pui megania ti WHO hian Ukraine emergency medical team somni chuang atira Poland le Moldova ramatlan chete pui tu tura da bokani Russia rama thil man sang chakhle Russia in Ukraine runa wanga khothlang ram sang sang ten shek nan siam wangin Russia rama thil man sang chakhlea Russia poisa hlunna tla hiamin ni tin khosakna manero asang chakhle ani ka liam ta khan thil man sa na hi za zela sompali point panga vel ni to in hei hi kumsang ni sompanga hnuwa asan lai berani kumina Russia poisa hlutna hi za zela somni panhi in atla hiam man to a hei hian rampon lamatang an thil lak lu thlengin ang hongani Federal State Statistics Service chuan chini man po bial then khata chuan za zela somthum pasari point pakhatina pungto ti soya purun sen man po an rampuma za zela som pathum point pasari pungin mun then khata chuan apun na hi za zela somli point pali atling hiala black tea man po za zela pali le
toilet paper man po za zela pathumin apung to bok UK US le European Union chuan Russia Bank engemaw za chuan hrek to a hei baka Russia Central Bank tho pui tu te an khap bok ani Ukraine atangin khothlang lam sum dong lian tam tak anin la chuak to boka heti la hian Russia chuan an ram chunga sum don na ti to company te chu Russia ram an thil nei te lak saka avole thung ani Ukraine in Russia in daural thuam te an ti chanem hle Ukraine ram bardains chu Russia sipaiten an thun huai an ta to a he khobul maya om long chol na huna Russia long lian ral thuam thanem tak phur tu chu Ukraine sipaiten an kap chewek nin an soya long kang lai video po mu thein an pholang ti hriat ani Ukraine khothlang lam om bardains khu hi Russia sipaiten Ukraine an lu chil nu ni li na vela an la fel nin an soya he khu hi Russia sipaiten Ukraine beilet nan an mangtang kai hle ani ati lama chun he Russian long lian a hian engang ral thuam nge om ti tu man an threlem lova Russian State News Agency pakhat chuan long lian in donaral thuam ton sang kha zanga zetarit phur chuan Ukraine ram Bardains long cholna pan mek tin khovel hriata apuang chuak ta ani hei ba ka hian State TV thupuang tu Vesda po in Russian long lian zet chuan in dona man tur teng somni ba ka motor somni chuang zeta phur ni na ta lang ve bok he thil thleng hi Ukraine Armed Force General te po in Mars ni somni panga hian adik ngei ti soin Ukraine in dolong ti chuan Russia in dolong lian Sarato Kaisar Kunikov le Novocherkassk te chu Bardains long cholna hmuna an ka chia sak thuan puanga officially nan lo puang to ani hek Ukraine lam thu puan hi dik tak tak ani chuan Russia tan chuan chan na satak ani nge yang International Criminal Court ICC in Russia chui tur G7 in a thlop hle tun Ukraine le Russia boina kal zel chun ngong nei lian zelin ram lian tak tak thren khatte chuan Russia lam hoi zong in anral thuam te chelek lem lo ma se Ukraine an thlop zele an tran pui zia tilang turin an theina kongkonga ma an lo la ve mek zela G7 ram Canada France Germany Italy Japan Britain le US te chuan Russia in Ukraine run chungchang war crimes ni an soi chu International Criminal Court chuan an chui don ta ti an hriatin an lom hlea hei hi G7 ram ta chuan tha an tin thei top chuin an pui tu thun soi chuak ani Institute of Mass Information in atalan danin Russian Federation hian voiza somli pariat lai tun in dona hian thil ti sual berani ti soin Russia chu war crime dik taka an puwa Russian sipai te kuta hian thlakata journalist panga an thi baka mi pasari lai an in liama pakhat phei chu chin hrial wina bo makani Evgeny Shakun TV channel enkol tu chon in dona live apek chuamek lain Russia missile wangin Kiev TV te war athi ani antia tin Brand Ronald New York Times correspondent US khuale tui chu Mars ni som pathum khan European checkpoint na Russia sipai ten an kap hlum bokani ati Pierre Jagjevsky Fox News TV channel enkol tu Ireland mi le sapo Mars ni som pali khan Russia sipai te lai pui mu chu tuarin Gorenko Kiev region athi bokani chu mai ba ka Oksana Bolina Russian the insider journalist po Mars ni som ni pathum khan Russia sipai te kuta Kiev athi ani tinan soi chuaka Russian Colonel General Mikhail Mizhensev chu ramdanglong Black Sea om zong zong te chu Black Sea atanga la chuak vek turen atia chu mi hun chunga tan zir tom ni choma da riat atanga zanlamda sari thleng huna siam sakani Ukraine long cholna hmuna hian khovel ram som panga lai te chuan an long an da meka heng long bel khom hi somruk pasari lai atin khom ngeng he ani Ukraine Defense Ministry chuan Russia in thakhat chungin voice sang khat zariat pali lai chu van boruak atangin min bayani an lo ti ve bok North Korea in ICBM an kap chuak ta Ukraine le Russia tena sataka anin do mek lain khovela chanchin nei lian ve tak North Korea chuan nimin khan Intercontinental Ballistic Missile ICBM ni hria chu an ram kho chaklam tuipui an kap chuak ni in South Korea le Japan chuan an soya hei hi North Korean kumnga hnuwa ICBM an chin le nama saberle kumin chunga missile en chin tum som pakhat na nia soyani South Korea Joint Chief of Staff chuan nimin jing khan
North Korea tanga long range missile ni riat ka chuani thu hi soya ICBM ni ngei na ngai ani ICBM ni ngei in an ngai ani North Korea thil ti chang le tin an sipai te chuan khomwal tuipui le boruwa ka tangin missile an ka ve nga lin an soibok Japan sarkar point North Korea thil ka chu hi ballistic missile ni ngei alan thu soi ve bokani South Korea President Moon Jae chuan thu chu asiam halin Chairman Kim Jong-un an intercontinental ballistic missile ka chu to lawain tiam na chu an bo chiani tin he thili Korean peninsula baka ram dang tan po thil hlau thonom takani thu soya UN Security Council resolution palzuna chiang takani yati Mars ni som paruk khan North Korea hian missile ni nge hria chu lo en chin to boka ma se ka chuani hnu loka an khopui pongyang khochunga apuak ni in South Korea sipai te chuan an soyani ole khati zong kha khovel chanchin tharlor khom karam puan theide chu ania mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te in zawai chunga kan lo me